Ngishonile Mbukeli anguvusele tindzabeni kulenzambama kanzi nalamuhla ngitanato bukhoma ebukhulukhaya wetindzabate SABC eAuckland Park eJozi ake sibuke nati lethamba imbili. We are investigating further to ascertain why he would be in possession of certain dockets. Like I mentioned, the cash and transit robberies, your car hijacking cases. Kunemininingwane lemisha ngalokwatfolwa ekhaya la Saitsheni Fanninkosi lovele kancane enkantolo yamanje ePitoli lamuhla ngemacala lafaka ekhatsi kutfolakala netibhamu letingekho emthethweni. We are giving effect to our long-standing commitment as government to reparations for victims of apartheid. Timbunga tahulumende endwedwe KwaZulu-Natal letalahlekelwa ngemakhaya ato ngesikhathi sahulumende welibandlululo titfole emakhaya lamasha ngaphasi kweluhlelo lwekhomishana yemaqiniso nekubuyisana. Kunyendi lokuvelile ngalokwatfolwa ekhaya la Saitsheni Fanninkosi evikini leliphelile ngesikhathi aboshwa. Emaphoyisa athi atfola incwadzi levumela kusesha likhaya lakhe ngemva kwekutfola umbiko ngalokwendeka ekhaya lakhe lokusolisako. Licala laNkosi lihlehliselwe evikini lelitako ngemsombuluko ngemva kwekuvela kancane enkantolo yamanje ePitoli lamuhla. Ngesikhathi emaphoyisa ahlasela likhaya la Saitsheni Fanninkosi evikini leliphelile ngalwesine athola tibhamu letisikhombisa letingekho emthethweni. Letine betigcinwe endzaweni lephephile, sinye singaphansi kwamatrasi, lesinye singaphansi kwembhede kanzi sekugcina besisemotini yakhe. Emaphoyisa aphindze atfola nemadokethi lasithupha. We are investigating further to ascertain why he would be in possession of certain dockets. Like I mentioned, the cash and transit robberies, your car hijacking cases, and other serious and violent crimes. I think what's also of concern is that he was still in the possession of a ballistic report of a cash and transit robbery that happened in Limpopo. So all these are under investigation to ascertain, because you all know that, you're all aware that he is a detective. It's nothing strange if he's in possession of dockets, but it should be dockets that he is assigned to, that he is mandated to investigate. But given that he is on suspension, then he shouldn't be in possession of any SAPS property. Emaphoyisa sekathumela lithimba ititeshini temaphoyisa lapho lamadokethi asuka khona. Inhloso kuthola ukuthi ngabe Nkosi ube nesandla yini kulamacala. The accused is currently facing 3 counts of failure to safeguard firearms. He's also facing 8 counts of failure to safeguard ammunition. In terms of the evidence of the dockets, he's facing a charge of defeating the administration of justice, and then he's also facing a charge of failure to mount a safe. Umbuso uthi ungahle ungete lamanye emacala. Kutholwe nemali le-50,000 wemarandi endlini yakhe. Umbuso uthi utawuphikisana isicelo sebhayili. Sikhulu semaphoyisa masipala weTshwane Yolande Faro sitshele likhomishana lamadlanga ukuthi sathuka ngesikhathi siva ngetinsolo tenkohlakalo ngekhathi kwembutfo wemaphoyisa lo masipala. Sithi sathatha tinyathelo ngemva kwekutfola umbiko weletinsolo. Faro bekatfula bufakazi bakhe ngembi kwelikhomishana lamadlanga leliphenya inkohlakalo kungaphathwa kahle timali nekungentiwa kahle kwemsebenzi ngekhathi kwamaphoyisa masipala weTshwane. Sikhulu lesetulu semaphoyisa masipala lomkhulu weTshwane Yolande Faro siningete abafazi baso ekhomishana yamadlanga. Faro uthi leli phoyisa elisamisiwe emsebenzini seJeni Fanninkosi belide emandla ukuthi lingenelele etinhlelweni temathenda alombutho. Aphendzelidwa ngemibuto ngumholo bofakazi advocate Mpilosi Khakhane. Faro utshele likhomishana ukuthi beyangamati Nkosi ngaphambilini uvenga ngesikhathi kuchubeka leli khomishana. Leli khomishana live ngetinsolo tenkhohlakalo lapho Nkosi asolwa khona ukuthi beyangumcumanisi emkhathini kwesikhulu besibuketa imali kumasipala weTshwane Gareth Mnisi neliseka la khomishana amaphoyisa alomasipala uMashi Dlamini. Sergeant Nkosi had no right to interfere in any procurement related matters within the TMPD. He has no authority, he had no permission. I was not aware that he is busy interfering.
I don't know Sergeant Nkosi. I never made contact with him. The first time I saw Sergeant Nkosi was on the Madlanga Commission. So I want to state it categorically. He had no authority to interfere in any TMPD procurement related matters. Faro uval sekungahambisani nkohlalo ngesikhathi aniketa ngebufakazi bakhe lapho ende khona lobito lokuthi kwendiwe taba tekuthi kulisane nayo iphelenya kulombutho walomasipala netinye tinhlaka temaphoyisa. Utshela ikhomishana ukuthi inkohlalo ecela phansi ifundise emaphoyisa wabuye wagcizelela ukuthi kumele kuthathwe isinqumo lesicinile kuthi tonke tinhlaka kude abantu bakulele babuye babe nelithemba emaphoyiseni. We are putting measures in place to make sure that we have a type of a credible TMPD. I do not take kindly to corruption at all, Commissioner. I do not want to see a TMPD officer that's a criminal in uniform. Uyaqhubeka kuhlala kwale commissioner. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi kunebantu labalenganiselwa emakhulwini lamabili labathole itindlu ngaphansi kweluhlelo lwekhomishana yetemaqiniso nekubuyisana. Mengameli laphelekedwa indvuna yetebulungiswa Mamoloko Kubayi bathule lo mklamo wetindlu enkundleni yetemidlalo eNdwedwe KwaZulu-Natal lamuhla. Linyendi lelihlomulile kule tindlu bantu labaphoceleleka ukuthi ke bashiye emakhaya abo ngenxa yokuhlaselwa nguhulumende welibandlululo. Lo mcimbi uhlanganisa iminyaka lenge-30 kusukela kwasungulwa ikhomishana yemaqiniso nekubuyisana kuphasiswa kwemthethosisekelo wakuleli kanye nekunikelwa kwetindlu kulabo labayingcenye yalolu hlelo. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi lokho kuyingcenye yemitamo yahulumende ekubuyisa sitfundi sebantu labahlukumezeka ngesikhathi sahulumende welibandlululo. The cost of the reparations will be borne by the President's Fund that was established in terms of the TRC Act. Now, through these regulations, we are giving effect to our long-standing commitment as government to reparations for victims of apartheid, as well as to our obligations under the Constitution to advance the right to human dignity. Labanyenti labahlomulile eNdwendwe baphoceleka ukuthi bashiye emakhaya abo ngesikhathi selibandlululo. Sihlasela abantu besishaya kwaphambuzi kwadilika mizi kwayinqaba nje yemisha lethi sivusile okungekho nje mnandi sivike ibhamu kuso sonke leso sikhathi inhlamvu sizihamba phezu kwethu kukubi nje impela. Indvuna yelitiko letebulungiswa nekuthuthukiswa kwemthethosisekelo Mamoloko Kubayi ithi lo mklamo uhlose kupholisa buhlungu bakadzeni lobabangwa ingcinzetelo uphinze wakhe nesive lesibumbene. The Constitution says that we've got to heal the divisions of the past and rebuild a nation. But we can't do that without correcting what has happened in the past. We have a TRC report that says to us, part of what we need to do is to ensure that those that the apartheid government and during the apartheid times, during the struggle, during the time we were fighting for freedom, during the violence, would have lost their homes. Kubayi uthi linyenti lebantfu labatawuthola letindlu bogogo labalahlekelwa tindlu tabo ngesikhathi sahulumende welibandlululo. Indvuna yelitiko letekutfutsa Barbara Chris ithi ke kuthuthukiswa kweluhlelo lwekusebenta yekeni lele bombo kusitile ukuthi emaloli ahambe kahle angabambeleli nebantu labahamba ngetinyawo nangetimoto letincane. Chris bekakhulumisana nendvuna yetekutfutsa eMozambique Joao George Matlombe lamuhla. Letindvuna titsembise kuthuthukisa leleke ngetebuchwephesha kude kulwisane nesiminyaminya semaloli. Imatasa kakhulu njengoba yecisa abantu labangetulu kwetinkulungwane nemaloli langetulu kwenkulungwane nemakhulu lasikhombisa njalo ngelilanga. Kanti ke lokhu kwengeta kukhula kwemthamo wetimoto emgaqweni lomkhulu iN4. Leli nele Mozambique sebavule indzawo yekwecisa emaloli kuphela ngenhloso yokulawula simo. The second point is where we are co-locating with our Mozambican counterparts, and that co-location point is an immigration co-location point. So once the driver is cleared by immigration on one side, he's automatically cleared by immigration on the other side, and he doesn't have to stop twice. Indvuna Chris ithi kusetjentiswa kwetebuchwephesha kutawucinisekisa kusebenta kahle kwaleli heke kukhulise nemnotfo walamave lamabili. Next year
we hope to have fully digitized the system on both sides of the border. Kusenjalo le Mozambique nalo lihamba emavini alenvuna. Estamos comprometidos com o governo de Moçambique a avançar com a infraestrutura logística para a terminal comercial. As the government of Mozambique, we have the compromise as well to go ahead with the implementation of infrastructures of this logistical corridor. Kanti ke bashayeli bemaloli nenkampani yetekufutha balwemukele nabo lolu shintsho. Kuletinye nasibuya eTitolo. Emaphoyisa anxusa labo lababandzakanyeka ekushushumbiseni tidzakamiva ukuthi ke baphumele ebaleni batshele emaphoyisa ngabongqondvo balomshikashika. Wamukelekile mbukele esigabeni sethu sesibili setindzaba nawusanza ngena kusekhona hlala nathi kanti ke khumbula ukuthi letindzaba tiyatfolakala futhi ngokuthi SABC tindzaba ku Facebook, X, YouTube kanye na ku SABC Plus. Emaphoyisa anxusa labo lababandzakanyeka ekushushumbiseni tidzakamiva ukuthi baphumele ebaleni batshele emaphoyisa ngabongqondvo balomshikashika athi kushushumbiswa kwetidzakamiva kuyingoti kakhulu. Tigebengu tivamise kuthembisa abantu labashushumbisa letidzakamiva umcebo kuvakashela emave emhlaba nematfuba emsebenzi. Eyichichima uju evela kulabo basuke befuna kushushumbisa idakamizwa igcina ibafake kolukhulu utalatiya laba basuke bethunywa owayeshushumbisa idakamizwa wagcina eboshwa uthi laba basuke bekuthumile bayanyamalala uma usubanjiwe bakhohlwe nya uwe. As a drug mule, they're simply used to serve the purposes of the people who ask you to carry the drugs. If you get caught, they disappear and move on to recruit the next person. Lentokazi namanje ethi sazama ukulungisa okonakala ngesikhathi boshwa ngenxa idakamizwa ithi lokhu kulikhonsatshe ukwenza. The hardest part for me has been rebuilding my life, and it takes so much work, and even 7 years later I'm still putting in the work myself. Ukhulumela amaphoyisa uAmanda van Wyk unxusela ababathunywayo ukuthi babike emaphoyiseni. Do not fall prey to these syndicates. It is dangerous. You will get arrested, or even worse, you could lose your life. Company South Africa ithi inhlaka ezehlukene zomthetho isebenza ngokubambisana ukuze kuliwe nalesi hlava. When narcotics are discovered, SARS Customs hands over the matter to SAPS for further investigation and potential arrests. Ongoti kweyithinta ubugebengu bathi kulikhonsatshe ukuxhakathisa labo basuke bethume abashushumbisa idakamizwa. Lo thunyiwe ubanja yedwa futhi alimele yedwa icala. The main guys in the world, the drug lords, the kingpins, they never let their details known to those who work for them. Never. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. I-Iran ne-Israel baqhubeke njalo ngokungaboni ngasolinye. Lokhu kuta ngemuva kokuthi iTehran yale sivumelwano sekubeka phansi itikhali lekumbono lophakamiswe ngumengameli weLamelika Donald Trump. I-Iran imile ke kulekuthi itawulivikela live layo kudzimade kuphuka imikhono. Sikhulu setebunhloli e-Iran Majid Kademi sibulewe imicibisho lo. Umholo walela Vemo Jaba Khamenei umchaze njengomuntu obekadinikele. Kusenjalo i-Iran isole eMelika ngekuyisabisa ngekuyihlasela kube ngalolunye luhlangothi ihlela kucala tingcoco tekucedza lempi. He says Iran should not hesitate in defending its country because of any so-called deadline. Mengameli weLamelika Donald Trump uthi utawukhipha umyalo wekuthi kuhlaselwe tikhungo temandla nemabhuloho ase-Iran ngaphandle uma ngabe i-Iran yavuma ukuthi kube nesivumelwano sekuthi kuphelele leseyithethe emaviki lasihlanu. Noma kunjalo Trump akafunanga nje kunaka umbuto lomayelana netinhlelo tekubeka phansi tikhali. Uphinze wala kuveta ukuthi utayihlasela njani i-Iran. A plan because of the power of our military where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning
exploding and never to be used again. Mhlabhlangene wendela ubito lwekuthi leti inhlaka letitsinzeka kulembi tihloniphe umthetho lowengamele emavila ngaphansi kwamhlaba uhlangene. Secretary General has been very clear on issues regarding international law, and he urges yet again all parties to abide by their obligations regarding the conduct of these hostilities. Kukhona ke labathi uma Trump angahlasela tikhungo temandla eIran uyobe enda emacala etembile kuinvo Trump layiphikako. Kusenjalo iIsrael yexwayise abantu base-Iran ukuthi bayekele kusebenzisa titimela kanye nemizila kude baphephe. Nasivakashele timakethe tetimali sifuna ukuthi lirandi lehlile nalicatsaniswa netimali takulamanye emave. Sikubutile mbukeli ukuthi ingabe ukubona kungumqondo lomuhle yini ukuthi imvuno yelitiko letemidlalo ingasacashi balandzeli betemidlalo labayoseka nobeke labayoseka emacembe sive layodlala indlebe yemhlaba. Umbono wakho uyalandzela. Mina ngithi abaqhubeke bachase ama-support ahamba ubukele bafana bangasebenzisi ipolitiki ukuthi wena ukuthi ufavor yiphi team kanjani no kwenze kahle kungqongqoshe wayehlala enqola nami ngiyameseka umuntu othandeka wendebe yomhlaba akashaya iphakethe lakhe ashone khona. Ngibona ngathi akusimqondo lomuhle kakhulu umsakathi lokho but ngiyayivisa mina ebuhlungu kakhulu lokuthi kubonakala ngathi mhlawumbe kuhlala abantu banye like it's unfair. Lona ngumbono wembukeli iSABC ede first ukuthi phendulela ngawo. Kanti singakahambi kunasindisiwe emlangeni kulethamba embili kulephuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile sindisiwe. Angithathe ngadodoti imbili Rebecca ngibingelele umbukele ekhaya ngisho ukuthi ke namuhla ehlelweni sabe sibuka indzaba yemnumzane Nkululeko Dunga locokwe njengemphathiswa welitiko letetimali eGauteng njengoba kunemibono leyahlukahlukene. Sawuphinze sibuke kundlula emhlabeni kwemnumzane Albert Mazibuko weLady Smith Black Mambazo. Angithathe tinsambo ngitibuyisele egolini. Sibonga kakhulu kusindisiwe tiyagoqata lamuhla asinze sihlangane ngalokutako letela amaleti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa simo selitulu nento zakhe emathebula ngemva kwetitolo inzambama akube ngilenhlengwane. Sibingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlwana namuhla ngwana lomuhle kanti kangisho gcola umlomo ukuthi akhombisa kuba mahle kakhulu ke emathuba emvula mabuka ke la cishe ke eMpumalanga yilive ngwana lomuhle njengoba lapha kuyeke la 60% nobe ke 80% kanti ke likhombisa ubo 30% ngabe nelive kanti ke libonya ngemafu mabuka ke la eNtshonalanga Kapa ngwana lomuhle kanti ke naselangeni lakusasa asesekhona lawo mathuba emvula mabuka ke la cishe ngabe nelive ngwana lomuhle njengoba lapha kuyeke la 60% aku 30% mabuka ke la ikakhulu kade eNtshonalanga Kapa kanjalo naseMpumalanga yilive ngwana lomuhle lapha kuyeke la 30% kanti ke isixwayiso lesivela baka South African Weather Service likhombisa ke la ukuduma kakhulu mabuka ke cishe ke la esifunza ke la iNorth West kanjalo nesincenye esifunza ke la iFree State ngwana lomuhle kanti ke naselangeni lakusasa siqhubeke njalo ke lesixwayiso sokuduma kwelitulu njengoba sehlela ke la esifunzele ke iNorthern Cape njengoba likhombisa ke la ukuduma kakhulu ngwana lomuhle masikubukela ke la emazinga ekushisa kutseme njani kakhulu kade elangeni lakusasa. Asibuka ke sifunza eGauteng indzawo lefana nabo Pretoria lapha ku 24-23 Johannesburg kanjalo ke nase Springs ngona lomuhle likhombisa ke la kufuthumala kuleto indzawo leto kanti ke masibuka sifunza ke eLimpopo indzawo lefana nabo Musina lapha ku 25-21 etsanini mabuka kuPhalabura kuBekersford lapha kuye ke la 23 ngona lomuhle likhombisa ke la kuphola kuleto indzawo leto kanti ke sifunza eMpumalanga indzawo lefana nabo Sikhukhuza lapha ku 25 kanti ke 23 embombela njengoba ngesinye sifunza lesikhombisa kuba nemvula eCarolina lapha ku 20 eMelo lapha kuye ke la 21 ngona lomuhle siqhubekele sifunzeni kwaZulu Natal indzawo lefana nabo Vryhead lapha ku 26-27 eLady Smith kanjalo nase Richards Bay eDurban wehleleke ku Shepstone lapha kuye ke la 26 ngwana lomuhle kanti ke siqhubeke njalo sihlabela mkama siya isifunzeni Eastern Cape ngwana lomuhle maletswa lapha ku 24-27 okoma ni 32 enquba kanjalo nangale Robert Thubuko ngwana lomuhle likhombisa ke la kushisa kwanojoli angisho ukuthi nakhona ngelityenzawo ke la leshisa ngwana lomuhle kanti ke iWestern Cape unzawo lifana nabo Fred Ndali boKlen Williams
lapha ku 36 kanti ke 31 Beaufort West kanti ke lipholile Mosel Bay ngolalo muhle kanjalo nase George ngaye ke la a 26 ngolalo muhle sithubekela ke la sifunzele Northern Cape ngolalo muhle enzawo lifana nabo Uppington lapha ku 29 24 eGuruman 26 bodi kanjalo nase Kimberley kanti ke 28 mabukwanzawo lifana ke la nabo Sutherland ngolalo muhle kanti ke sifunza iFree State Nzawo lefana nabo Bothaville lapha ku 24 bo Kronstadt bo Welkom likhombisa ke la kuphola nabo Fixback nga 21 23 mabukwanzawo lefana nabo Vepna kanti ke Bloemfontein ngolalo muhle lapha kuye ke la a 25 ngolalo muhle kanti ke sengiphethe ngolalo muhle ngikubukela ke la sifunza iNorthwest ngolalo muhle mabuka ke la nzawo lefana nabo Tosca lapha kuye ke la 26 kanjalo nakubo Vryburg 24 babutawung nakhona lityenzawo ngolalo muhle likhombisa ke la kushisa ngolalo muhle angisho ngithi kungako benguphathele kodwa busuka bube lobuhle